رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. جنابان نوچهان رادیوی دنگی گل دم باش ایرو 19 تیر جوت مه 2024 شمی لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارین هشام نوچهان دنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی بر آپویه ارتش ترک نافچه وان لال باکی دست به شکه داگرکریه کرد والیتیا داگرکری وانه لنافچه ال باکی گل کریم و کریم ان تایبت را گهاند پشتی خداخای والیتی ارتش ترکا داگرکر دست به ایریشکه نویا داگرکری کرد لگوری شافکانین هرمی لگل کریمن ال باکی تفگرک داگرکری هاتی دست بکرن و به سدان لشکرین ارتش بشتاری تفگری بونه هپگیسی گریلاین شهید ببیرانی و گوت ام سوزا خوا دوباره دکن که ام ببن شبتار تکوشینا شهیدان ناوند راگاندون و چاپمنی یا هپگی سی گریلاین شهید ببیرانین هپگی لسر شهادت آوان وان آگاه یانده هفرین مسورخون ازدا و ایلیاس لدیج داگرکرین کردستان به عشق و لهنگی که مزن تکوشیان 29 تیر ماه 2018 آن لهره مامتینا به فدای شهر کرن و شهید بون ام هفرین خواهین پیوان فدایتی جخور اساس کرتن به منتاری ببیرتینن دسری ده مالبات وان ولات پاریزن دیگر سلوپیا و بازی ده جتوایی گل کردستان را سرساقی دخوازن وکه حوال وان سوز ددن که خیال وان آره برتی و کردستان آزاد امی بجیه بینن ناسنامه شهیدان اوهانه کادر دومان به ناسناف سرخون چیا ناو دایک پریشان ناو باف گافار لخرسه جدایک بویه 29 تیر ماه 2018 لمتینا شهید بو هیهات تورهان به ناسناف ازداف هراشین جودی ناو دایک فانیه ناو باف بهاتین لشرنق جدایک بویه 29 تیر ماه 2018 لمتینا شهید بو سباتین تانری وردی به ناسناف ایلیاس آیدین گل ناو دایک یکسل ناو باف امین لستنبول جدایک بویه 29 تیر ماه 2018 لمتینا شهید بو ناوند راگاندون و چپمنی یا هپگی به برفرهی قالا شهید متینا سرخون ازدا و ایلیاس کرد هفره هم سرخون لنافچه قرسه دیگر دناو مالباته که به چند خواه و گریدایی اجدایک بو به چیروکین لهنگین گری لامزن بو دزاروکاتی ده خیالاوه یا هری مزن اف بو که روژه که به گریلا 2007 اف خیالن و پیک هاتن و بر خوادا تکوشین آزادیه پشتی پرورده وک جنک برخودر و سرهلدر آسر هده در باسی خادن پراتیک بو به ارشن چته ایندای شیره پیشنیار کرد که بچه خادن شرلی گرانه اف داخواز آوه هات قبول کرن به حوال خواهین جن ره هزا ایراده یا آپوی نشانی همو جهانه دا پشتی ارکا خوایا لور به سرکتی آنی جیه جاره کدن بر خداوار پیروز گریلا بو فرمانداره که جاستاره که همو هفرین خواستن پر بجینوته بکوشن بسکنو تکوشن خوایا 12 سالان وک فرمانداره که پیشنگ ناو خوال دیروک نویساند هفره اما ازداجی لسلوپیا لوار برخودان و سرلدان یه بوتان اجدایک بو جبر ولات پاریزی مالبات و دردوره دزارکواتی خواده تکوشین آزادی ناس کرد وک جنک کرد فهم کرد که جیان آزاد انجه خلچیان آزاد پیکانه سال 2012 هان بر خدا چیان کردستانه ددمک کرده بو میلیتانه که میناکا آپویی لدیجیرشن دجمن جی خواه درفن هری پیشته گرد هم لخدا شر هم جیلنا و جیانه خطا جیانه یا آزاد آپاشکه تمثیل کرد 2016 هان چو هری مامتینا لوی خاده حتی هناسه خواه داوی شر کرد و دربه این گران لدجمندان هفره ما ایلیاس جی لبازی ده دمالبات که ولات پاریز آب نرخن خواه و گریدای دمزن بو هید زاروکاتی خود جگری لا هزدکه ده سال 2015 هان لقادا سرهده تبلینا و رفین گری لابو پشتی که دمه که لقادا سرهده پراتیک کر بر خدا هرم پاراستن ین مدیا لور پشتی که پرورده خواه به رنگ که سرکتی خدان جبو ده جیانا گریلاتی ده ببه خودی تجربه بر خدا قادن پراتیکی
شهید الیاس لمخمور و شنگاله بر خدا قادن شرین گرم جبو تک پرناچتین دایشه دناوا پنگاوانده جی کرد. شهید الیاس پشره دیسا و دیگره هرمین پاراسلا مدیا آماده کرنا تونل شر حتی خباتن بنسازی دگل خباتان ده جیه دگره. ده 29 تیر ماه 2018 ده لهره مامتینا ده انجام ایرشا دجمنده شهید بو. فابیو مارسلی گوت ده آستان امنتوی ده دوی زخت لحکومت ترک بکرین. فابیو مارسلی لیکولینر حقوق ناونتویه. او ریوبر انستیتویا لیکولینن حقوق یا ناونتوی ده انستیتوت اوف اینترناسیونال لگال ستودیس اوف ده ناتیونال رشرشین کنسوله. درباره روشا ریبرا پوده فابیو مارسلی جان فراغفی. مارسلی سالین بر چوبو ترکی و لسر مجاره لیکولین کربون. حقوقناس ناونتوی باله دکشین سر بریارا دم می یا 2014 و ببیر دخه شرط و مرجن ریورا پو وکا پیکانین دجمروی پیناسه کربون. فابیو مارسلی ده بیجه دادگه روشا گرتنا بری هفته مجدارا 2009 و پشتی ویجی هف جدا کر. بریاردا که شرط و مرجن گرتنا او جلان این پشتی هفته مجدارا 2009 بین پیکرنا پیمان مافین مروفان اوروپاییه. لبه خاصی که از دزانم جوه دمه حتی نها روشنه گوریه. ام نچارن لدادگاه ما فی مرووانا اوروپای خبات نو بدن دست بکرن. فابیو مارسلی سرلیدان مالبات و پارزران این جبو هفدیتنی ببیر خستن و گد از او ساده فکرم که شرط و مرجن قانونی ین پیویست هنه. لدوه مجاره ده دوه حکومت و ریخستن ناونتوی آکادمی و تفگرین جواکی جبو مافین برس و جلان بین مسوگر کرن بخبتن زخته لحکومتا ترک بکن. ایشنین تلبراک امی تکوشین اخوه حتی پیکانین آزادیا فیزیکی یا ریبرتی بدومینن. گلن روژاوای کردستان جبو پشتگیریا پینگا و جریبر پر آزادی برخودن اخوه بیناوبر دوام دکه. جنن باجار تلبراکی تکلداری مجار جقامره را اخفین. جنا بناو لیلا زخین دست نشان کرد که اول همبری وی سوچه که دولت ترک دکه تکوشین بلند بکن اوها دوام کرد. تشتین که قانون ناونتوی ندابو جنان ریبرتی داوان هر اوها ویده همو آلین جیان دجی جنو میر وکف کرن. جبروی ام ببریارن که لسر شوپاوی بن و به دریا شهیدان ده تکوشین خواه بدومینن. ولاتی بناو وحید علویشی و هاده بیشه. پرگالا اشکنجه و خرکرنه یا لدجی ریبرتی لدجی تواهی گلن آزادی خواسته مشاندن. جبروی ام بانگل جواتا ناونتوایی و ریخستن مافین مرواندکن که خودی لارکین خوین اخلاقی درکوین. مونا المحمد جی افتشتانین زمان. ریبرتی جی تجرید آخواه 5 پارازنامه پیشکشی مکرن. جوان پاره کمزن آشنان بو. وید تجرید دجی ام آنین بیراخواه. چما ام هر تشتی جبو پیکانین آزادیوی یا فیزیکی نکن. مراد جیلان امید کنسرا پاریسه ده ببن دنگ ریبراپو. اندام دیوانا هفسروکاتیا کجده که ای مراد جیلان جبو کنسرا کو ایرو ده ساعت 16 هندل پاریسه پیک به آرمانجاوی هفگرتن به آرمانجا هفگرتن تل دارخستن و بانگا تبلیبونه کر و هاگوت. دوی کنسری ده امی ببن دنگ ریبراپو گل کرد و گریلاین آزادی بانگا تبلیبونه کر. ev konser ji aliyê pêngava azadiyê ve hatiye amade kirin, hatiye plan kirin. Li em wek Kurd û Kurdistanî em li derdora vê biryarê ne wek alî piştgirî em dixwazin pêşeketî jêr bikin û bikin bingeha şazê mijdarê jî. Konser pek giring e yanî di çawa kampanyaya azadiya Mandela ji bo gelan gel pê hesandin, gel tebliğ kirin. Bu ji bo name jî giringiya wê ew e. Em dibêjin li hemberî komploya navdewletî piştgiriya navnetevî ji bo azadiya Rêverapo, ji bo Statiya Kurdistanê. Esasî sekna me, mesaja me ev e
آزادی ریبراپو دین میرومتیه ستاتیا کردستان جمره دیروکیه لهمبری دجمنین کردا لهمبری کمپلوگرا دوی کنسره ده پیوسته ام سفربر ببن پیوسته ام هندره سالونه جو دردورا سالونه ام بکن قادا سرهلدانه ام بکن قادا لایق بوینا برخودان ریبراپو و گریلاین کردستانه امی نوزده جوتمه لپاریسی لمونتخوی ساعت 16 امی لوی دری ببن دنگ ریبراپو امی ببن دنگ بنگاوا آزادیه امی ببن دنگ گل کرد امی ببن دنگ گریلاین آزادیه گرتی نخوش گلر گریدای کرسیا بتکر به آرمانجا دبکو بره و هات سخ کرن. گرتی نخوش صدق گلر 84 سالیه و نخوشی وی پرن. تنه به کرسیا بتکر دکاره بگره و نکاره به تناصر خواه لازمین خواه بجیبینه. جبو تداویه جی گرتیگه ها سکندرونه سخوی گرتیگه ها منه یا تیپا رهات کرن. د 12 جوتمه ده جی به هنجه تا کو درمان کرنه قبول نکریه جاردن سوخی گرتیگه ها تیپا تا سکندرونه کرن. ده بریارا مدیریتا گشتیا گرتیگه ها آوازراتا داده ده وها هات گوتن بالدار بن دبکو بروه. اندام کمیسیونا گرتیگه هان آناوندی یا کماله مافی مروان ایهاده پارزر مهتاب سرد کل گرتیگه به گولر لحویدتن پیکانی برتک نشانی بریاره دا. سرد افتش گوتن. به هنجه تاکو تداوی رد کریه و به نیشه دبکو بر روشاندن گرتیگه ها اسکندرونه. اسکندرون تیپا تایه جبرکو نه تیپا رایه جدر و کرسی الکترونیک قبول ناکه. صدق گولر 84 سالیه و نکاره به تناصر خود بمشه لیلیگوری ستپا ادلی نه اختیاره. این فاز جبو صدق گولر و گوریه جزا کرنه. سازیا تپا اتلی جبر که نه بیالیه بریار نوان نه عادلن و راستیان ifade ناکن. شینین باکور و روجلت سوریه بانگل شینین هرم فدرالا باشور کردستان کرن که دنگ خوابدن پارتین که دکارن وان و خاکا وان جداگر کریه بپارزن کرن. وك إيرو مثلا اب انتخاباتايا مدخوازن انه قش ببي وك يكتي وك مثلا انا كعردي مالا عردي كردستاني نعردي وانا ترك هر فتره كي دري برجاك جاردي وان اندستينه قال لي مني ايه كردستاني دي قش ببندست كسم ديمقراط ردركه بند انتخابات هذه ددسي خوبك ان بدن هب جبونا جبو انه كردستاني دي زيادتر نكر بنا دسي تشتادي وجبونا وك انا كام نتشرفان شويه تركي دخوازي دسي خوتك دسي ترك دي بملت باكور بين بحزارة جبود انتخاب بكن جبونا كسي وكواني نخير خاص هاگر راستی بخوازن باشور گوهرتنک تی چه به بالی کردیت هر بالی براتیا کرداد هر یکتیا کرداد هر از بو نرین دبی هلوس تمام خانه بو فرصت هاتیش خزاتن از ویم ملت راست نرین راست بنری و یعنی که بسر کویجی مال برزانی پدک بسر ناکویج براستی هات خانه کردن چقاسی گریدان مال برزانی پدک به حکومت ترکیه و چقاسی دجمنی گلی کرد حکومت ترکیه اردوغانه جبر ویجی فرصت که دیروکیه تم انباند که دبی گلی باشور گرک هلوستاوی همبری خیانتی هلوستاوی الهمبری داگر حکومت ترکیه هلوستاوی لسر ايش بو مال برزاني وتدخل اراده واندكن وقتا اراده هاتي هاگر هر کس هر صندوق او اراده خو تمثيل بكو اراده خو بده و گهرتنه که هندري باشور چيك نرينا من ازويم و گلي باشور هلوستك راست لهمبري پدك درخ دایکا اشتی یاده هفو جیانا خوش دستا یاده هفو دایکا ده کچو کرانه کوروی شروان یکینه این پاراستنا گل یپگی یوسف نبی شوان روحات 11 جوتمه 2019 آن لسرکانی شهید بو. هروها کوروی بناو حسین نبی چاورش کد ناوا یپگی دبو جی د 4 ایلونا 2017 آن ده لرقای شهید کد. یاده هفو سال نودی تفگر رزگاری کردستان ناسکریه. دناوا شورش 19 تیرمه ده یاده هفو یک ج دایی که ناشتیه بو. به سالانه جبو
daxwaza azadiya fîzîkî ya rêberapo di meş û çalakiyan de cih digre. Herûha li hem berî hevkariya pedekê ya bi dewleta Tirka dagirker re cihê xwe di nava çalakiyan de girtiye. Yadê hefo ji sala 2020 ve bi nexweşiya pençeşerê bû 2 saat 17 nîvan de ji ber nexweşiyê li nexweşxaneya Tîşe ya Qamişlo wefat kir. Cenazeyê wê li gundê Sêgirkayê Qamişloyê hat veşartin. Di êrişa hêzên Îranê de kolberekî ji bajarê Seqiz ê Rojhilatê Kurdistanê birîndar bû. Li gorî medya Rojhilatê Kurdistanê belavkirî, hêzên rejîma Îranê rasterast kolberekî Kurd gulebaran kir û di encamê de kolberê Kurd ê bi navê Rizgar Hesenî ku xelkê bajarê Seqiz yê Rojhilatê Kurdistanê ye birîndar bû. Hate diyarkirin ku Rizgar Hesenî ku birîna wî giran e, rakirin nexweşxaneya Şîfa ya li bajarê Seqiz û dibin çavdêriyê de ye. Hêjayî gotinê ye ku birayek Rizgar Hesen jî di êvara 16 Kanûna 2023 de di encama êrişa hêzên çekdarên Îranê de li Sînû Rêbanê bi giranî birîndar bibû. El Xameneî li ser kuştina Yahya Sînwar Aqifî. Di 18 Cotmehê de artêşa İsraîlê ragihand ku wan serokê ofîsa siyasî ya tevgera Hamasê Yahya Sînwar kuştiye. Hamasê jî bi daxuyaniyekê mirina Yahya Sînwar piştrast kir. Rêberê olî yê Komara İslamî yê Îranê Elî Xemeneyî têkildarî kuştina serokê ofîsa siyasî ya tevgera Hamasê Yahya Sînwar Aqifî. Elî Xemeneyî diyar kir ku kuştina Yahya Sînwar ji bo hêzên parastineyên li dijî İsraîl û hevalbendên wê ciyê xemgîniyê ye. Elî Xemeneyî destîşan kir ku Hamas dê piştî Yahya Sînwar jî tekoşîna xwe ya ji bo Fîlîstînyan ya li dijî İsraîl û alîgirên nû yê li hember herêmê berdewam bike. Hêjayî gotinê ye ku piştî belavbûna kuştina Yahya Sînwar, doh wezîrê karê derveyê Îranê Yahya Sînwar şehîd bû bi nav kir û ragihand ku Yahya Sînwar bi lehengî şehîd bû û heta kêliya dawî parastin kir. Rojnameyên Erebî nêzîkatiyên Şamê yên li hemberî şerê Xezayê û vebijêrkên Îranê nirxand. Rojnameya El Ereb nûçeyek bi sernavê rejîma Sûriye çawa Sûdê ji rageşiya li herêmê werdigire weşand. Rojnameyê bê alîbûna hikûmeta Şamê ya li hemberî şerê li Xezayê têkiliyên sar ên di navbera Hamas û Şamê nîşan dide û ev nirxandin kirin. Ji vir em fêm dikin ku tevî zextên Îran û hewildanên rayedarên Hamasê yên normalizekirina têkiliya bi Şamê re lê helbesta Sûriye ya li hemberî Hamasê nehatiye guhertin. Di dewama nûçeyê de hate gotin ji berjewendiyên Rûsyayê ew e ku Sûriye nekeve nava şerekê herêmî da ku berjewendiyên wê yên li rojhilata navîn nekevin xeteriyê. Rojnameya Erşerq El Ewsat kuştina lîderê Hamasê Yahya Sînwar û rûxandina hêza Hamasê digre dest û dibêje, dibe ku artêşa Lûbnanê erka xwe ya parastina Sînor pêk bîne û dawî li rola leşkeriya Hîzbullahê bîne. Newsa be İsraîl dê operasyonên xwe yên leşkerî heya biharê bidomîne heya ku çekdarê herî dawî yê li Lûbnanê reviya be jî biqedîne. Rojnameya El Eyn El Xeberiye û ha cîhda nirxandinên pisporê karûbarên Îranê yên derbarê piştî kuştina Sînwar de. Dibe ku rayedarên Tehranê sê vebijêrkan hilbijêrin. Rêzeserkeftinên leşkeriyên İsraîlê piştguh bike û guh bide ji nû ve avakirina hêza xwe ya bi wekîlan. Dibe ku hewl bide têkiliyên xwe bi hêzên rojavayî re xurtir bike. Dibe ku ji bo parastina rastexîna yekane ji İsraîlê hewl bide uranyuma dewlemendkirî veguherîne çekên rastexîn. Gudarên hêja me nûçeyên nava rojê pêşkêşkirin dem baş.